fitu ainga ta'avale male telewisi au unanga. Warana Fitness ilena ole se fulu tala pea ifa ilo yena efa afafonga le Radio Samoa i nefa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole tire world and auto limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa ta'avale. Ole lua fitu fa tolu lua o mole fale inisinia. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o ke topa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Velela malisi, ola upulelea. Samoa, it's out malefa alo, if I ingata leva ifafo, tau sisi me opito lelei, wafailea maula aolo unei mitanga, o malisi ola utaulanga, Maria Letina Paia, oia lavana filifilia, sanga tuma seli no loma totama, e momoli isamoa, leo lua ia ongalena, imuli baile taulanga, malisi ole suafa, wafainei mapenina. Tatala, imuli vaya pia le taulanga, si ilo topale ai, tasiva no wayai, alafu atasiva valuiva, wafainei mau ainga, senjolo uavefua, ole fetu, ole moana. Tino ole tama, osio utala angalena, watupu la lumanai, waulu vale mai feta maitai, famano yanga wasasa amai lelangi, waiti afau maso osetasi, eboni la valea, eboni la valea, o malisi, olo ula umualea. Autu angalo ula umua, tama matenyola ua unga, faitete la utuma lengangana, aua epa iale la numoana, tau sisi mea pitolelei, lau motolea
matua i se i tula i mai a whai wa elima vai vai pangu whaatamali i e whai oi Samoa Whaafafonga i le tautua a le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. Oh, oh.
Au te toe whaatalo whātu I le awa ma le whaaloalo I le whaafonga le tātua tenu I le neivaenga le fiafi ia ma le tātou porkalame. Meisio le tautua whaaua upea le Radio Samoa se furulima I watolu amo. I le nei fuivanga le fiafi ia ma le o ngā tutonu le neiva yeso. Tātou au lia mai le lofa maranga le leo le tua ia ma le tūlanga pe o nei ai. Tātou tautua. The Radio Samoa se furulima I watolu amo. Ma le whaawawino le tātou tautua meisio le tātou porkalame pei o na masani ai. Ia, whaatalofa I le whaafonga le tātou tenu so se tenu o le nei lalolangi o lo whaapenaona e maua mai ei le tātou porkalame ma lole so I fua maruia. Le ngata fo I leo te tonu I te ronei ma so se tafa o le nei tenu o lo whaapenaona e maua mai le tātou tautua whaatalofa mo whalofatu. Ia, le Radio Samoa se furulima I watolu amo I le nei fuivanga o le a fiafi. O le tāle fitu e masani o na e whaafonga ia tātou tala mai Samoa ilo na toe whaasalalawina ia a maise o le temi muli le nā ia whaatapula ina ma le tautua le Radio Samoa le neivanga la fiafi ia toe whaasalalawa ia tātou tala wautau nu mai nei ia wa au fiu e su ele tūlanga wa i le tātou tala mai Samoa ia ua tisa pia tu le tātou news a le alango fiu e su e kuangangi awale lo le kula lo langi bo o ia ioe o le mela le fa maruru to le tātou tinu I lau whaafonga tapo e mai le nivanga le fiafi ia matulanga pe o nei le toi whaasalawino tātou tala ia manato le ale a whaina nei lo finangalo ia mai se foi le whaafonga mai le tātou tinu ia o la te maua sisio na whaapoponga tātou tala na I le tā o le valu I le anso a tai au pe tātou au li atu I le lofa maleanga le leio le tu e nei tātou porkalame pe on te tauona a whanga solo le nei a fiafere wa vai aku le kule ia pe ia waka pe aku sia ngangaleanga tūlanga lana o le lawo kau tilu atu ai sisi vaenga pe o nei le tātou tautua ma le tātou porklabe ia o manato le ala whaina le lo finangalo ia saule anso a tai au ia mafufuanga o la whapenaona e tue whafufonga ia tātou talana ia mai Samoa ia peoni afa pe sa misi mai te faina tango te viu tanto proclame na rila ia salo li turas furma le lua ia faina te anga ia ole a te mo le le tulanga na o tanto tala ole so ia male fa fonga mai le tanto te mai se le tanto proclame peoni ia ole mau fa samo moni ia matulanga peoni ai o nai vaenga mana mata upu pe ona lawalunga le vaenga la fia filitatu tenu o Samoa ia pe ona yai foi ia le amatanga ia ole mawai o le tatu a whainga malo ia pe te iane ia le olo ia tatu le tulanga foi le ole fa le tonu o le tamau ainga yala le tulanga tau seleni to tele nisi o tulanga pe ona ia le whainga luenga le malo fa pe naona tu fisiringia le maua I pea o la tututongi. Ia masalo le si vaenga le na o le fa le tonu le teimi le nei man tu fo tatu le pasia se talo le tupe. Ia o le tulanga le na le sa fa ta ape lo le tanto palmene ia mafai e lo ma le tanto fainga palota. Ia amata mai la le teimi le na o le sa fa longo ina I lunga upenga te failangi le maua ai o tutongi ia po overtime ale matanga ruenga po ofanga ruenga al fo mai ia fatasi I fo I male matanga ruenga o le malo e o mai la le temil nei ia masalo le wa ia se ioenga mai le ao le malo e fa penao na fa matu atu se vaenga ia o tupe ia ale tato malo ina ia feso swani ia ele tulanga o ile pangatia le o ye tato ia le tula mai tato fainga malo fo ia e tula mai ia o fa le tonu ile tulanga ia ole seleni ia le la boto tele ia le ufangaluenga le malo ia wa vai lunga upenga te failangi ia tulanga le na fa ngau le malie ona ole le mawai o la tutongi pe oni ai o tulanga lava pele ono sai ia ma fa penaona maua ia le file mu yo tato loto ma pe ava pe wasia ki akula u kat fule ia ele mo faiona maua ia lau suase leni pe ona ai nisi no vaenga ia lo fa penaona ia le tato tenu le taimile nei ia o le sola vaia sa ova ai fo I se tasio ta vale ua fa penaona fa le tonu malavea mai le afioanga le wale sa mana tua le songa fua
lena o whamanatu ai le telo le taavale la vevea i le tātua te ru. Au lea mai tau atu o loo wha au pea le nā wha le tonu masalo ia o le tūlanga fo i leo le sawa ia o le oa taavale. Ia le ngata fo i lea ia o le whewai ona nao niso i lātou i lungo taavale. Ia atoa i ma le whatamala o le ave taavale. Ia ma le mga ala o la whapenau nanga i mana tua o le tele o tātou wale Samoa whaisi ia pi onga fo i lea ia matulanga pi o ne iai. Ia tā ua la le whautauta le lei o tātou. Ia o le whautuanga le na ta tia tia o ta wha. Mise lava tātou lea ia ngai Samoa. Ia ma whaongaina ia le tele o ta vale whaitete tātou. Ina ni te o tupu se wha lavlave a o e iai Samoa. I fuafuanga whale a inga pe o ne iai. Ia le tātou o tenu le nia whiwholo whaatupula ia pea le tele o ta vale leilo loa. Amina ta vale lave vea. Ia atoa i fwmele a ula valea pe ona la a hauso fwy kongor ka vale riskanga ka mangoi. Ia ono le tūlanga pe ona iai. Mai tau atu ili unga o le tātou whamasinonga pe ona iai. Ia le unga o le whamasinonga ia le sunga le li whaipule. Whale o mā vaenga titi te fua. Le ua solo fua inisio ana keisi ia pe ona iai. Ia le awhaina i o le taamale le malo pe o nei ia nei masina na sei mawai atu nei. Le lawa sau ia le unga le whamesinonga ia e solofua ia e au noa ma se morianga. Ia e whai fola vai o ia lau o ia whamesinonga le vaenga le na. Paule vaenga o le tutongi o le tolu wafe whatasi ma le 5 se lautan lao le court cost ia pe o nei ia le unga o le na fo i whamesinonga pe o na whaangasaloina. I le neiva yaso. Lo winga la lau tana fo i lea whaila vai oe lau oe whamasinonga. Talo sia ia tutusa umai ungo whamasinonga i mata upu taitasi. Ia i le mata upu lava pi o nei eile la viveo ta vale. Ia maafhaina tuai ia le ola ma le soifu o le totelo le atunu. Ia whatase ma le whale angaina o mea tō tino le malo. Saule unga whamasinonga solo fua e au noa ma se whamauninga. Ia o ia morianga e ui uno la sala vea le taavale le malo. Ki le lope fese kupe koe whai. Ia o le tūlanga le nā pe o nei ai. Ia tūlanga pe o nei ai le unga o whamasinonga. Ia le sunga i le ali whaipule pe o nei ai. Nisi nao vaenga ia mal whaafonga mea le tātua tenu ule nei vaenga. O le a fiafia whapeo na te tuli mata ia lungo o tātou penga te whailangi. Ia mai se foi meo lo tutupu le tātou tenu o Samoa. Nai vaenga le nā pio na whailo mai le nei vaenga o le a fiafia ma le nei vaiaso. Ia matulanga pio ne iai ia le tātou tenu matulanga o whamasinonga. Ai o le tala lavai e whapena o na tuinatu au tawhai le nei a fiafi. Tā ua tele lo saunga le mu. Tā ua tele lo saunga le mu pe whapeteanga i Samoa iau fufuanga ia amisio porkalame. Ia mawha lave pe o nei eile tātua tenu. Mai tauina i le nei fo i a fiafi. Ia le tūlanga pe o na tui ai ia le tele o tātua tenu o whapena. Ona whai malanga i le tātua tenu o Samoa. Ia tūlanga lava fo i fufuanga whale ainga. Meisio asisinga nei ainga. Ia o se mele le tele mo tātou. Ia mai se fo i tātou le e aita malele atu nei atu nuu. Ia alo iei lava le nganga. Ia si ana i tātou tunu nisio fufuanga. Tūlanga lana peo nei le tātou tunu o Samoa le nei fuwanga le fiafi. Ia inisio masalo fo ina wa tilo lunga mo le whaatupula ia mo le 5 kango vale whaatasi ai. Ia malinga oile mawhauwhaule o i le tātou tunu. Sa au tilo sina viro kilipi le nā le tātou tunu o Samoa. Tolu ia peto whaatupulanga talavou sa so fa ia se pisinisi nai mo totua. Ia ma ave e sei naini mea tō tino, ia mani mea o ngā, ia tasi e ma se pusa tupe. Ia o le nā foi pisinisi, ia lela o mau atu, ia o maua le tō tasi ai o lo o tau sa ilia pea. Ia nisi a wali i pe o nei. O le mele mo le 5 kango, vale mo kale pe fale lo se mea fōngei. Ia sa ia fo ia le au kalepe ma le au ngau i lava kemi. Ele kele. Al taimila lewa iei tātou maka u kia sole. Maka u kia mo le ainganga oi le mela o iei le tātou atinu. Tupulanga talavau. Ia whaatasi ei fo ia manisio i lātou. Mo lei lopo lale ko inga ai kia o le a whai e maua se kupe.
a apalo ili meo ngoi leo e so ni ngā luenga ia matulanga whao ngā tatau le taimi ina ia whaise maumanga whaise ngā luenga te tonu a inga ia ai ua ngau le ngoi le mera o tupu le tātou tiru tulanga la le nā pe o na iai le nei fuivanga la fiafia meise o nei vai aso wa e ngolo tutupu i lau whanua o le tātou tino mo le whaafonga mai ia wana mafoi ia tātou e le maua se vaenga e whapena ona e whaafonga ia tātou tala mai ta watu ia o le aso ono ia o le masina le nei walu amata o ke topa o le ato e usui ai le fono fai tu la fono le tātou tenu elo mai lo pe whaatanu ino le tātou fono ia a le tātou pale meno Samoa po le mea ia pe tutu atu le titi tua ia se i mautinoa le ona te longo le tātou tenu i vaenga le na ai paula vaenga leo whailo mai lungo le tātou penga te whailangi le asono o le nei masino le whapena ia ona usui ai le fono mua le tātou pale meno Samoa i le nei fuivanga o le tausanga ia o tātou anga atu mo le whaiunga o le nei fui tausanga pe ona iai. Tulanga lana pe ona iai le vaenga ia o atu nei vaenga pe ona tupu le whanua le tātou tinu ono le ua le mawhaiona o mawaina tātou news mai Samoa pe ona masani ai. Ia a meise nisi o tātou proklame tau ona whanga solo le temili nei ia le wawa ia kule ua makua e black fa solo a kua meo kele ilua. Ia po wa yesia nganga le anga uoso mai ia kia uringia fia. Kama whai whaale tonu atu ai a tātou proklame whanga solo. Le mawhai o na taalo ia le kapeteni ia o le tātou toa Samoa Stephen Crichton ia ona onisio manuanga pe ona iai ia ile nei fo ia waitemi. Masalo lo whanga solo ina o le lakapiliki ia po le tamirisanga o le liki o inali na mafua meil whaale tonu ia male mawhai ei ona taalo ia le tātou kapeteni o le toa Samoa e niso taalonga a lana kalapu o le Bulldogs ia whaatasi ei foi ia mataalonga o le Pasifika i le liki ia lela o mau atu o le mwhai ona taalo sunga ia Stevie Crichton o na odisi o manuanga pi o na masalo le mwhai ona taalo i le tamirisanga atoa tūlanga la le nā pi o na ieina vaanga ia e whaanga anga solo i le temili ni wā leua o le a whaino le au o le Melbourne Storm ia male aua Broncos ia mo le tamirisanga o le liki ia te leilo po le alu inga au liki nga ke mulumulita ia ma eta po ia ia au aula le na le sauni atu le final ia o le tamirisanga o le liki ia mo le nei fo ia tausanga ia tulanga na pe o nei kasi o le meo le au le nei al Melbourne Storm fia ke le semi final ai e final ai le fia malo me ava pea o ngai ke mulumulita ia le aua Melbourne Storm le la alu le lima i le ono tausanga i le o koe malo le aua Melbourne Storm i se tamirisanga le liki ia masalo nai te mulumulita ia nai ia talonga le na ia mai la tofu ro fia i le tulanga peo le lakapiliki le atunu o au se talia ma le tanto au etasi o le Warriors ma nai le tama whaia le New Zealand Warriors le netu sanga ia pita ia ne whamai le palangi is not good enough Sinka kau pese mawai ia tātou whaasara launga le nevanga la fiafi luas 5 minute ua te alafito. Mitanga ilo uanganga ya Samoana Epele oe ia sea Male manawa na ya whana wau Saiti pie o te te unalo o ino ufasu O fea lava o te aluai E tu pea lava mava ai Mana tua pea lava
lava sai ilo ingoa Oh se tau ave oe waolo upa asino manga Si o one pae pae Malohu vai e pei ole aisa Ae wha paolo ele maunga ole atua Afio lau afio nga ile sao Male aina sa sofa Susu ale mauku aloha apisu anga mausoli ina Maliu mayele pale pitu La peta lainga tatau fainga Faape ale pale upolo sale muli anga Elenga lo lava ile anganga O au na ale tua Kalebele i matau sunu o longa lulu e ile la mosa Leilua mamatau aina e kale sia mamona Le apana malea sofitu ia pia pia O te mimita lava sai ilo ingoa Oh, se tau ave oe waolo upa asino manga Si o one pae pae Malohu vai e pei ole aisa Ae wha paolo ele maunga ole atua Sai pipi o ualopana Mo o ele mana mea Sama pana uso o seitu o le lalo Langyo e lango na ina O lau tau tua la valena Itale ni maso o se matata Ia wha amanu ia lea tuo to mamana O te mimita lava sai pipilo imoa O te tau ave oe waolo upa asino manga Si o one pae pae Malohu vai e pei ole aisa Ae wha paolo ele maunga ole atua O te mimita lava sai ilo ingoa O te tau ave oe waolo upa asino manga Si o one pae pae Malohu vai e pei ole aisa Ae wha paolo ele maunga ole atua Ae wha paolo ele maunga ole atua Ole si whanga mātunga whiana tunga ia sive vai ngā wale si manisi nau whātunga mō tātou i le nei fwy vanga le whiamwhi ina watu lai male tātou teimi le wati le wa awha tonu le itu la fitu ia male tātou porkalame a meso le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tonu amo ia ma tātou porkalame pi o na masani ai le nei fwy vanga ole a whiamwhi se ia u whawhero ima whaatalo whātu le tātou wo mapaanga a o le i tatala ina la ulaina ia mo whamanianga o le aso whanau mo le aso soifua. Whatalo whatu le nei fwy wanga le whiawhi ia iniso i lātou le whafonga mai. Whatalo whatu alofa tia i malo le soifua manuia. Whatele whatasi mai lungo le tātou YouTube channel. Fuatino Yosefa malo le soifua manuia. Pele tanga loa i lungo le tātou Facebook page. Whatalo whatu tau sili tua i malo. Malo le soifua manuia. Ko lina torea malo le soifua whaafowina tanielu. Atalo fatu fo ia hanta fale fanta skellen le mau male tanto por kalame. O malu toloa so fu mruia
ia le ngata fo ilea yo se fatu la wano lungo le tanto YouTube channel. Sam Simaile malol se fu maruia Siriana fatalo fatu fo ia Christina tanu wasale mafuta mai Melbourne au se talia se fu maruia Christina. Ino sia fatumiti soli malol se fu maruia u valu toloa le ngata fo ilea fatalo fatu Mary Avito. O ilanta umaye lungo le tanto YouTube channel fatalo fatu malol se fu maruia. Sau o leone niu afa ese ya le ngata fo ilea. Lenga moe lee faa esea malol se fu maruia. Ya le ngata fo ilea si vale pa sesa. Malol se fua fatalo fatu ya aso mua levi ino sia malol se fu maruia. Losa alo foe fatalo fatu fatale fata si mai ngalu lolo motunuu. Ya le ngata fo ilea o lepa Malaysia se fu maruia mai sini au se talia. Fenisia tatu woma pa angale mafuta maile nei fuvanga la fiafi ropeta pele masina se fumria fatalo fatu fo ya motu Veronica John Pasi se fumria Williams Brown fatalo fatu ya male telo nei tatu woma pa anga le mau male tatu por kalame Basilika kalia ko polonga malo pila pi se fumria simiki fatalo fatu Waya lesi jing malol se fumruia fa tele fat simai ile nei fo ia fiafi male tanto por kalame ia pi oni ile tu on radio Samoa se furulima iva tolu amo ile nei ia fiafi fa tano fatu wa ketine vili le mafuta mai sini au setalia malol se fumruia Christina tanvasa tina ngawang malole malanga manuia tina ya sana wa te fo ia tu ile to watinu upi ona yai Jehovah Elohim God is control. Yes, God is control. Ya le mau mali tanto por club me fantano fantu Amelia Mikaele Cecilia tuinga mala malol si fumuria aso vale tawe tua malol si fumuria fantano fantu se uso ya mau analana vai tu le moso committee malol si fua u vale toloa si fumuria ya Nicola Ulu Andrew Luiva olla se ko kelonge ka ko woma pa anga ya malol se fumaria ile nei foi vanga la fiafi tanto se famarianga la so fana mula so fu tolu fitu tansilima i tolu le tanto leina lewa au mali tanto por kalame ile nei fiafi fa talofa ma fa filo se uso ya leva polo yelu unga po alo vantu so fa tele fantasy mai ile tanto por kalame. Pamarianga las fanau mla so soi foi le sopa fa pe le solo wa so fanau aso mua o ke topa lua o lua lima fa pe le solo wa so fanau e ana evel au mai le fa manuia lo wa so fanau le nei fu vanga la fiafi taliana ye tato wa vala au e nei tato email le wa tanu mai ta ule nei fiafi mo fa murianga le aso fanau mai asusi ta ase Famanu yatu le aso whanau o unis ia Sandra. Fiti an lofa hoken Christchurch. O le aso ato ia ile limas fulmal fa te usanga o lona soifua. Whawhetai le tua i te usanga i tele ua foa i moritina tana vau. Ia oe Sandra mātou te alo lofa atu mo oe. I lo aso whanau. Happy birthday and be happy. A lofa anga mai a Auntie Susie male whanau from Auckland. Manuia tele. Lo aso whanau i le nei fo vanga. Ole a fiafi. Tanto leina lo matala mo oi famarianga o le aso whanau mo le aso soifua mai a James Smith. Aso whanau so mātou tina. Susi ta ase sa wa inaya sa tuia tua mai Messi. Whaafetai le tua ua whaapopoina foi nei tausanga i tele mo lo soifua ma. Whaafetai le tausinga o mātou le whanau. Mātou te tatalo i alofa le tua sanga foa inisi aso se tele. Mo le tātou maftanga. Alofaanga mai a Ainoama, e nosa ma le whanau, a inga whanau whani ma le whanau, Mickey James and pese whea manaya dollars ta se. God bless you with many more years to come, and that call will continue to bless you throughout the rest of your life. Happy 60th birthday, Mum. Manuia tele lo waso whanau, lo waso soifua, ile nei fuivanga ole afiafi.
Whamarianga lava le dei mai whai manifo tolo waa. O whamarianga malofaanga momori atu mo le aso soifua tina ia susi ta seo le aso wato iai lo na ono se fulu tausanga o lo soifua. Tina vi ia le atua mo nei tausanga e tele wa ia fua ia te oe tina o le mātou te tano i le atua fua inisi tausanga se tele. Mo lo soifua whaapea le ola maroloina ina ia tātou mafuta i pea le nei lalolangi le tumau. Whawhetai mo mea umalava lo e whaia pea i tutonu si o tātou ainga. Whawhetai fo i lo walofa e le whaapito i so o se tasi. E le oni mea lofa e na o le vi inga mal whawhetai le tua. Ia ona o oe. Happy 60th birthday mama. Alo whaanga mai lo ainga a tō mulava. So o sei tu o le nei lalolangi. E wha sili sili lau whanau i New Zealand. Ia meki dollars streams a ainga tō lua mana whanau. Ia pe o ne iei nei whamurianga ma lo whaanga. Ia mo oe ile nei whuvanga ole a fiafi. Ta alofa le tātou walau? Ia, se o alofa ta alofa i lau sunga po lau tō wha, po lau sunga re awa. So i fu manuia, sau do mai? Ia, kaila wa moro o vangoa sau, ia o le aswanga o leo sia uken tora le pele ke le lo whaku. Ese le o ringi kinki o rong kaman maui. A rong ki ngasa mo alofaanga mo kifa i o a kualanga 5 kausanga. I le aso, ia alofa le asua ma ia pui e markai Yesu, ngai ki wherua i sol ma oi. Ia ako ngola ula siwa ai ale ia ulinga o wheku au a koe sau ia usi i whaid maua Yesu. Ia e ka wherua i sa bore o le whavavau. Ai alofa kele mo oi alofa anga o seo ki ngare i lungor ke fongi o tulu mfono funga. Funga le vau, mai sa kawa le ngupa ia. Ia alofa anga ngai vaku ia ki oenge i o tahu. Ia whaftai lava sau mangu ia kele lawa fiafi. Alofatu, whaftai funga alofatu mo e moria nea fiafi. Ia lelei o nai e tātou waso whanau umana le watanu mai e tea ule tātou pokla me male tautua ale Radio Samoa se fururima iwa tolu a mo. Ila nei foi vanga le fiafi ia ila to uma ua aulia mai le so to waso whanau maso soifua talo ile atua ia whapopo fua ia tunisia se tele mo o tau umalava ia ua fufuanga maisha maftanga mainga manai whanau. Mai le pulenga mlau whangaruenga Radio Samoa, happy birthday to you all. Ua malingi loi matutama Te leiva ai mua Faatafuna o ulangona Ai ona o leipu o ona Leti o fo ile auenga Ile tama fafine asiona Ole sa o tama ita I oe Ile sa whainga Fotino lo fa alanginga Lo fa alupenga Talela va ilo umana tua tuya Itai mi umana
na lo ainga so sile le au na le tua tina ele mafai na ngalo la wapo i su umusu lela va ilo umana tua tuya Si fonga matang o fir sunga ia le malu pen anai. Ya manisi na fatunga fa pena ona awolo fa toi mo ilato umala wa lia mai so. Aso soi fua ma so fa na wo ta ina le pesele. Ono le aso fa na o le tinale na tele mai ita to email le ne ia fiafi. A toi le solo na ono se fulu te usanga. Ya ole me modi male me motino e to tele ia ila tau ele iaulia le onos fulu tausanga. Ia e whaftai le anga leo le atua le soifua ma le ola. Ia u whapena na ulia mai e nisio i tātou a meseltina. Ia le soifua maruia ma nei tausanga e tele. Ia ua tātou maua le nei soifua. Te lo e a e ma leifua mai le tai aolo e maua le ola malmalosi.
Ia, o whamurianga na le atua mo tātou. Ia, o le whamalolonga le atua a maise ai. O le mea alofa le nā le atua mo tātou. Le kako ke whiala ma le kai ao ngai, e maua le mangawa. Ngai masau le manawa. O le mea lale, o songa whaia le ola sole. Kako e kasi ale ola e le lua ia ingako ola. Umaku le ola ngela lo langi. E le wha pima whainga alu peke an save whakau maise si ola. Ia peke alu whalma e whaifo ma i e. A maise si ola se i e ola. Ai o le laki e tangata wa. Makua le loa se mea. Ai o le wā venga le atua na tu e mawai le ola. Lea la tātou te i le temi le nei. Ia ma watu i fo i nei. Wha manatu mō tātou a wha pia o lea e. Te maua le soifua malolo ina. Sina taimi panga noa e te toa tuli ai ma te talo ma wha foi. Ia le vi iga ma le wha ftai le tu. Ola ua le te talo ia so uma. So le wawe kakalo. Ioi. Wangi ko wha pio kere kakalo. Ioi. Ioi. Ia ole mana nao e tātou te soifua ma kako whiola ai. Ia e leo le tele o mea tātou te maua, e leo le manga ngai o ka avale kako ke whioa iai. E leo le maa nai o whale tātou te nonofo ai. E leo le maa ngai o mea ai kako ke maua i le aso ma le aso. I onga kako i loa le ai o kako ua o le ai. Ai ala ifo le tai au ma le ifo mai le tai au ngai maua singa mingoi. Ia o le tātou whaftaina i le atua uanga le lei mai mō tātou i le nā aso. Tātou te whaftai ai i le atua i le ola malmarisi. Wai po le ale kelo ngei mea kako ke mau. Ai a wha le tonu le soifua malolo ina. Ia. Mua wha le kongu fo i makako fufuanga. Me la le a o tātou ola ma fe ola le ngei lalolangi. Ia urasonga whaia le ola. A urasonga whaia le ola. Ia kako whai le mū le ola o le mea lofa le atua. Ngā mai mō tātou le nei lalolangi. Ia, a wha pia fo ngake soifua mai waso o ngā whailo soifua. Ka ke ofo fo. Ka ke ofo fo ia o imarso ngā whaiolo wola a kasi a le ola. Ia, o le whaalau tele ino nei vaenga le nā. O le tāle wānu le whaatasi mai e ile sunga ile. A li fo mai. Dr. Isaia tau le pini e whapena ana so swani mō tātou. Ia e whapena ona toi whamanatu minga i tātou. Ia pe whawhionga kausiru soifua maruloi. Mo kako whaalongo so o le kausiru soifua maruloinga. Ma le kelo me tātou te whaia ia maua ile soifua maruloinga. Ia ai ia kei mi kako ke mamai ai. Ia kei mi a whei tātou i mai o le tino. Ia ono le soifuanga nei e whapena lava. Ia, o nei vaengala na mo le whawhonga le tātua tinu ina ua to se furumirute o na tā leo le valua se o se atu mo nei e tātou whaasilsilanga. Ia, leo atau mai e tau le nei e whiawhi ia o na whaangasoro leo tautua a le sunga le lifo mai mo le tātou porkalame o louso i fua maroloina o loo iau lava a au. Mai e tātou whaasilsilanga lau atau mai le nei whaivanga le whiawhi ia ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo. Mwao filifili ma le tātou tusi o le songa. Awane ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ei ma le lolo minga. O le mwao filifili e mawai whaarupenga o Samoa e sisifo, tutuila ma manua, o nisi o tāla tu o Samoa, wala ngā upu o le mata whaioi a le matai. I le whainga o whaalave pei o whaapoiponga, ma liu o le susingo a inga, fesila whainga o paolo, si i whaaloalo whaalangingo e le kalesia, ma le tele o le ngangana whaaloalonga. E fitu se furuta la le tau, na le ofisa lava Radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hopeful Avenue i Manukau, e te mawai, mo nisi whaamatalanga vala au le lua no lua, tasi lima iwa tolu, lua no lua, tasi lima iwa tolu, pe tanga iane, i le shop Radio Samoa, .co.nz, whai mai eisau oka o tātou tusina. O le whaasilsilanga mo i lātou uma e tupunga mai i a talataina nofo, ma ui mai tua tu inga mala talataina o matawhanga ulutongia a leipata o lo alala i Samoa, Amerika, Samoa ma so se tafo re kelope. O le a whaia le tātou tala nuanga lona lua. Whaia le ili Church Illuminai kei whahi numela toluanga ili lima teata tu row, West Auckland. A so luas fulma le iwa Novema. Masala wa uma le tātou
le ai aso lua se fulu malaiva November lua o lua lima aso to na i le se fulu male lua i le wauli ma tau te vala a watu le ava ma le whaalano le paia ma le mamalu yo o tau tūlanga whaalupe a fia mai matala mai a au o lou le awai mai o le a le whaatali ai fuafuanga le tātou ainga potopoto mo se whaafesili whaasotei mai ni usila o lua fitu whaalua o tasilima lua ono ia po au se tālia i le o whaatolu lua valuiva iwa lua iwa fitu sainia e tala taina valusia tala taina le ala i sala no William Palmer tuinga mala va lotu tala taina ifo po ono sa i pama alo sainia le tātou whaasil silanga le na i le nei fuivanga le fiafi lotu a tamaiti wala tamai le aso whaapitoa mo le whanau wa a mata foi ona tāpena matua ia mapese tamaiti pu e mai se video o lautau loto ma lau pese o le lotu a tamaiti lafo mai i le Radio Samoa .co.nz/watsante o le video e tele ana reaction lunga o le TikTok o le a maua se whailonga ua lava le tau loto ma le pese ia aua nei o vantu i le 3 minute tāpunia video i le aso iwa o ke topa tāpunia pālota i le aso se fulu o ke topa se fulu i le taiao afa se fulu ma le lua o le a whaiai le tātou launga tongi mo nisi whamatalanga whafsota mailo official Radio Samoa i le oiva lua no lua ta silima iwa tolu oiva lua no lua ta silima iwa tolu ia pe ona yei le tātou whaasila silanga rena i le nei fo ia fiafi whaasala o le whailoa inga asuli o le suafa maunga tai i vai e sa whata mapuane ia i au maota tapuai malawa fetalai Samoa o le au mamala i le amata mai i le whale pongi sao le tumanua se ia pa ia muli whanua o le ala taua lea na i te ai malo mapu foi i whea onga ma tanu ngā mutia le susu o le au whaingaruenga pa ia le atua i le nofo whantoloa o le tāna le lei i le soo whaata milo Samoa atoa. Mātou te whaatulou atu ai tulou. Tulou na lava le paia o au whaasaunga Samoa ai o le a foi fau nei le tofu o le a loa lo o le la e pei o le whetalainga i le maota na tulu i tao ma wha pito au ngafa so mātou leo e wha sila atu ai i sulimoni uma o le suafa maunga tai vai e sa fata. O le a whaia le tātou whilo inga, e le itu la iwa i le tai ao, o le aso tōna is fulmalawalu o ke topa lua o lua lima, whaia lea i le maoto le tātou ainga, i lau pola tasi vai e sa fata lava. Se i fili mafua, ma fili i tanganga, la tātou tō wha ma le wha utanga, ma fili nisi ua tatawai, e no nofo i le suafa maunga tai, e tausia lo tātou ainga. Whai mai se tasi o upu moni a Samoa o se mango tautai se angawaa. E wha malu lua tu foi o le ale a vealo le awai mai, ma le ala e tolo fiai se whai unga o le a tasi ia i le wha fitinga, ale anga i le wha whainga filifilinga le tātou ainga i le na aso. Wha moe le a tātou au lia, atu ma le manuia, le aso ua taupoina, ma ia tātou maua se wheloa inga manuia, ma le fia e ala i le whaatasi mai o le tātou tapa au le langi. Sainia e sulimoni uma o loo no nofo i le tātou ainga. Ia pe ona iai ia ni e tātou whaasilisilanga le na i le nei foivaenga o le fiafi. Lai se tātou whaasilisilanga le o taunu mai, manuia le se fulu tausanga a le fruit set, e fia wha manuia atu le fruit set i oe malu ainga. Ku kama e na o le iwa sene. Whaimata tā la iwa i le kilo. Maukeni iwa sene. So se e loa ia a le Cyprus e whaatau e alu lau suafa i le sei mo tike de lua. Return e te maranga i au se tālia ia awa e tino whai. Ua tatauloa ona e su atu i le fruit set i tutonu le shopping center i mangele ia whai e sau whaataunga
ia mo nei vaenga le na mo lo wa si la fia le fai mai ia a fai lo fa kau ngal vaenga le na ia so se o loa ale saipa se fa tau e alu lo swafa le tatu se mo tike lua return e te malanga i au se talia ia me vai le manga ia pe alu ia ina ia tatu tulanga na pe ona fa ilo mai ile nei fuwanga ole fiafi ia na paula nai na ia tatu fa si silanga le tanu mai e tau le nei fuwanga le fiafi male tu radio Samoa se fulima iva tolu amo ia ai ni si vanga te fia maramala mai ma na yolo val mai le tatu leina lua no lua ta silima iva tolu lua no lua ta silima iva tolu ia manisio vanga molo si le fia ia tulanga na pe ona ile tutua al radio Samoa se fulima iva tolu amo e te maramala mai fo de tulanga na ia tatu fa silsilanga fa pisinisi a meisio fa silsilanga e tutua tuaile tatu wala le nei ia mo le sila fio le tatu watino le wa tula mai le tatu temi le wanti le wa tasi le minute wa te ali tula valu ya le fo fa tasi mai le sunga le li fo mai Dr. Isaiah Tawalpini wala wa fo le tatu por kalame o lo so fu amalo loina o lo yo lava a pi o ma sani ai le tatu por kalame ya me le fa talo fa tu lava ma le fa no ma lo so fu mo wi Dr. ma lo fo le fa ma lo si mai le tatu por kalame
le nei fifu te le faisio pisi ia ai le mafaila vona tua la tua ma lo fa manatu le tantu te no ala le soifua malolo ina malolo soifua manuia doctor ia fa pena fo I lo sunga sau malo lava le tautua le tunu ua fufu lo tautua nei fiafi fa malo fa aftai ia fa fo lo sunga va pe fo le malu to ofisa ia al nei tu life ia fo fa talo fa tu pa ia malu le tunu un penta to firo il nei tu la fiafi le pa ia malu I so se I tu le lang fa mo na to fa salonga te mali fa ilaunga me se fo so o una le tua so se fa tau langa fia fa le tua ia a va pe fo te mali fa ilaunga so se vaenga ia pe fo fa tua matausi ia a me se fo o le tuplanga la vo lo fa pe on tato mafuta ile le temi lunga so ta inga pe nei ne vai tau ia o le tato proclame fo nei o lo so fo malo loina o lo o yo lava au ma lo fa pe ana fa lua vai aso tato filo e lunga le jo nei radio Samoa ma ua ma fai na vatu nei au nanga o la ona lang malosi ale Peter Drive Community Trust se tasi vaenga o le clinic ia le Peter Drive ma lo peisi nai le anga le airport le la valele 19 Rigid Pierce Drive lo yele official le Peter Drive Community Trust o le tatu main sponsor ai langa sua ia ma le tatu le tio nei le radio Samoa ma fai na vatu le tatu au nanga le tai lua vai aso ia mpa pen tatu filo I le time ai vi ele tu nei tu la fe fai tatu filo I le fifia ma le loli tatu lo mo fo le langi mal nai tu ia a me se fo il fenga mi tof me tute so se ngaluenga ma so se fat langa po fe lava lai te ngalue ia ma lo le sui fu a le tatu mata upu ale talno ina nefia fi o fa mo la tatu ti tatu no atili e winga ile I ngase ne lua langa e iai pi tanga ngase ne lua la talno ina fa tasina ai fa pitol mta upu nei I matua mai matua fo I lo fa pena ngafa me va aingo tatu fa nau la ngase nei e tele na fa ina tele ia tamaiti ia mfa pe no o tua ina fa le tuniola tu rumanai a me se lava ngase e a fu mai I tulanga ia la tatu no le fiafine o ngase la lua fia tatu no e ma fa so le fiafi mo o le fa I tinga ia malelona lua o le rheumatic fever po le acute rheumatic fever a tunu na ua fa fonga so inisi ma o te tunu lo ye fa in se experience inisi ngata lo ye inisi fa na lo a fa ina ile tu mai o la fa pelanta tunu ye ina ia fa manino ati le so tanga o ngas ne lua tu sa e lua ngas ss o leisi e ma fo mai siama au leisi e ma fo mai me muli mai tua o le siama le ma fo ila le tulanga le fa itinga ia la tatu a mata mai la tulanga la le fa itinga o le aton wal me e la ina tupu le me la itinga si o le siama le tutulo le siama ta o le streptococcal A langa tele ato nga siama streptococcal ale siama le streptococcal o se siama ta tele ha e mo solo ai me o to tama me le le mama e tupu ya siama ne e o ai tulanga yo tato tino ale mafu ntewe e pi solo ya siama ne ile ngata I lava fa pe fo I tu tonu ta tu fonga a mi se o isu se tu lo ia ma fa pe na ya na fa ngofia na solo siama nei mai o meni e tele na ona solo tele ma pe pesi ile siama nei ma fa pe na tinga ai fa I o tamaiti ma sai tamaiti
o tamaiti ai e mai le 5 le 10 sanga pe e matele e la faina i le siama nei e lua me e tonu e tele na matele i tamaiti nei le fa mai nei mua ele i matua ele i lava le matua o lato puipinga fa natura a lona lua o le taimi fo lea o le active o tamaiti fo le i le taimi o le a onga ma fa pena lato fetausia i ma minko fa tasi ma isi tamaiti shea lato me ai ma me inu ia ma taltarie ia ma fai me fa tasi ma fe pisi ia tulanga tau i mana vana i le manava ia ma ea ma pispisia ma ia lato fofonga ia ma fa pena ona watu ele sia ma lesi a fai no ngofi ele tamiti a me se taimi la e o le maftanga ia onga me nai tele na fai nei tele ia fa na ia me lima sufata sanga ai le fa pela fa te pula e me fai fona lunga tu sufata sanga ia pola mai fo lima ia fai na o ma sia mane tinga ela to fa i o lesi tulanga lona lua e masani na e ono tupo e ma fa tele ina le sia mane o tulanga flo le nofo va la lata i me tumu me se la tulanga fo i me e palapala ma ele o mama ona teu ia po le tausi fo i mo personal hygiene pe fa mama le o tatu tino malava mena a tumu e loa i mea i mfa pena ona fa pesia i sia malai fe avea i tino malava ma me pena a ea lo mana vaina ia ma fa pena ona fa pesia i le sia manei o le streptococcal A man tau le streptococcal A e fa le tau noa iai ia male mea lona tolu le e mai tau ina le pesi fo nei wha ma. Ona le taimi nei e le o yeise tui pui o le wha ma ine o le siama nei ma le wha ma ine. Me la na e le o yeise tui pui o le wha ma ine i tui ngā tamaiti o le o whea ngai nei. Ia ma wha pēnā e la ona leise pui ngā leise fisasoani le pui ngā wha nā tūra o tamaiti pe o le mele whai nei tui pui o tamaiti. Fai ngō whiela na a whaina i siama la leo le streptococcal A le tau tano ai. Lelei, a whapelo wa ulu le siama le i te tonu o mana vaina te me tenua tene saumele e peno whatu saumele ea le o le ea le ana whala ingana sau le po whiale mena sau siama ben saumele stanga talu wa le ea o na whiawe le ea i mo naita mai droplets lai te tonu le ea le iro e tatou mata. A lai siama. A miti ia loa mana vaina e ta miti ia le melea. O na whaapele na sao tu e siama i tonu wha i. Ia ma mau e lo i nā ma pipi iai. Ia ma amata e lo tupu le siama i tonu wha i. Ia na lai pe lua li maso e mau le siama i nā wha i. Ia ona whaapenala ia ona whato ali me lola ia me aunga la le ai. Amata mai le amata ting harfa i. Ia mai pina ona ting ai fai ai mo tua te tele martinga. Ia saufa tasi ma le tale. Ia afa pe fo e tau fai atu e folo se me ai po se me e tinga fo le fai. Ia pe mafatua fo. Ia e tinga fo le fai. A so ona mavava pe la lava e tinga fo le fai. Pe o aunga na o lau fufula tonu wha'i le siama le o lai. Ia ma whapena ina ti ngā wha'i. Me la na pe ta ua o le wha'i ti ngā. Ia ai uma mena e sau whaatase ia le tale. Ia ma le ti ngā wha'i. O le teimi fo na tale a pe u e ti ngā fo i ma le wha'i. A tanga toi lomi vaenga le o la au vai. I pito i lunga tafitafane o le wha'i. E puta ai, e malo ai me mati ngā. Tu sala mea la na ua fufula, mai le wha'i, mati ngā ai nā wha'i. O nisia tamaiti, o lai fufula ele i ti ngā se ilonga i te tango e omi. E omi vaenga na ina whapela o ti ngā i e pete fesili fo le tamaititi. Se ilonga fesili, e ti ngā no wha'i. A whamaile e ti ngā pe atale. Ia, o na futa a whamaile e ti ngā. Se ilonga lai fesili fo i tamaitili staimi, futa ai do ai.
Ai pe tuli atu langa na i le tingal whai leanga o le whai longa na lau fufula tonu whai. E o whaatasia la i le tingal whai manisi aunga na e pe o whai ua fiva le tamititi. Ia ma pe o sa maali se taimi. Whai la e fiva ia e ono ti ngā fwe le ulu. Ia mwha pe nana le ngona se fia ai. Ia e ono whaafau e fwoi. Ia ma pua i se taimi. Ma e ono ti ngā fwe le manawa wālanga o le whai. Ia e nā hela atua i nā. Ia me uma e folo atu lala to e fwe marisia mahalu tonu le manawa. Mwha pe nā ti ngā le manawa. So o mea uma nā e ono mai whaatasi male ti ngā le whai. Ia ma wha pe nā e loa ona ola siama. I le taimi la le wa ti ngā le whai imta. O le taimi ana le tēna pepesi e le wha mai. Ia wa pena ti ngā e whērua i le tamititi. Whērua ia ma wha pena na ma whai ala tau mea maasani e tamaiti tu whai le ama ma tau tatala ma leu te tele ma whepesia i ala tau e ala e maanawa. Ia ma pena whepesia i le wha mai. O teimina le tele na pese wha mai, teimina le a tatale tamititi a lai tingar whai. E whaingo fie o na pese atu le wha mai i ista maiti. A mai sa lai teimi o a onga ma teimi la lau te. Ma futa e o whale whale pe atu mutumu tamaiti le whale. E pese e fo ista maiti pe a whalau tale mea na ta ua tele le mele la tato o te ipuipuinga i awain e pese ngo fie isti. Ma o a unga na e tauna no fauta iai. Me uma na ti ngā tale a te a folo i se me ai me inu e ti ngā whai pe tuli mata i le fula le tonu whai le ala e tau sanga tau e pe o le whai ti ngā ona siama le e tau o le streptococcal A siama tonu ale le popole e langa o le nā la le la au atua i le meta rheumatica o le fever rheumatica pe a le leina whai taimi nei. Le o le ala le mea o na whai teimila nei. O le ala ua vai neu tal tamititi ma sia kia tue le e sa o le ti ngar whai. O le whautuanga ma o le whautuanga mo tātou uma aua lava ni whatamala. Aua lava ni whatamala wa te tau o na ave lo le tamititi vai fomai. Mai unisi fomai e vilet whapele o mause appointment. Whai aua le ese appointment. Tau ana ave tamititi i le emergency a tamaiti wa te le whaingo whia na ai tamaiti i le latawa emergency whale mai nei o tau lata e nei. Ia e whaingo whia na ai tamaiti langa e te tau na wa ai tamaiti teimna ia wawe na whainga i le mana o mia le umi o maua pe le whai ti ngā ma sanga ola ola i siama le tonu langa e mea lau tupu i tonu e se mali siama lau iai o mea na le pole e nei te ua whaina ia isi whaenga le tino le mea tau le rheumatic fever. Ia, o le aveng, o isi fo ia ongo, la ia ia nurses, o lo lato whaatino ina le siaki o wha ia tamaiti, pe ila o le manas kids i nei maangele ma South Auckland mele i lau te whaatanga sole a onga whaila tu, whai swapa tamaiti e siaki ema mawai fo isi tamaiti a onga la ia siama lea. So o le mea tāua, ia wawena ave, ia whaapea ona siaki, ma whai loa la tau swapuna e throat, whai le wawai fole i tūtonu le whai, nei a maisi na mea ina ave sue, e siaki e po o iere siama le tau le streptococcal A, streptococcal A le fia whaamaunia. O le tele whaatai mea vai atu lor foma i tonu le whai, e longo fia le fula le whai lei, ma vai atu na isi mea na papa e masalumia te lea e masalumia siama le ia e le te whaatali se i mau mele result o swab e a mata lora tonga whitinga le teimina ave lofa ia whala au e mata le tonga whitinga a whaatali result ia sau result ia a le whaamaunia mai o le streptococcal e le ia lau a mata tonga whitinga ia se wanga na u mauli mele le siama le swab e negative ia ono to atawhi la e whaatawhi ai ele a whaina le haru pia wha uma pia lan dosna iai wai leo te pia tui fwoi maisi siama. O le tulanga le a whapene la wa amata le filto fitinga o le mea lava le neo le tu loa mo tangata uma e positive ia strep A i swapsi ala to whanau i wha i o le mea le a whaatino tōwhitinga tau whai tausi le taimi e inu le whala au po le vai inu fwoi mo tamaiti la iti.
O le nunga o whala au ne, e te lea na amata, e tasi le aso, tasi le ni manga le aso. Ana whaile mo le se furu aso. Mea lana e te taua ia, ona mata i tū le whainga tu whiti, ia ato ato le leina whai, awane i misi. O nisi foi, e wa ailo o maalosi tamiti tawafi le ai, whautua ina ia wha, uma le le se furu aso o le inu manga. Tu salava pe maalosi, pe le maalosi, e whai pe ale se furu aso le ia ato le le. Ma ta ua na o le whai langa e mana o mia le wawena ta pēsi ama lea, ia ta ofisi mea nai tu atu le la tatu o te mea nai tau antibodies. Ta ofi le whaatupula ia mo, mea nā langa o nā le e ono o atu ai, i ngasile o le rheumatic fever, pe a le lei o na whaia tu langa ia ta pēle leo siama. Temi nei, temi le leo amati ngat wha ima tale, le ngatala na wha awau, a wha pē, umale ni mga sifuru aso, ai yeise me polei, a ua le no fwai, ai tue vave avela walo e siaki fo mai. Nanga e ono tue whai i le swab, ia ma tue siaki po wato o tua lei, pe a iaia se me, a tela tamiti, e ume wha le sifuru aso leo mutua malo sia, me la na a wha pē yeise me polei, tue vave ave, tue va ai lau tama, a ua le no fwai, i le fale, mai e ono a wha pēla e tupu so o le mele le tinga solo wha ia ma wha maoni e siama le e ono wha talasanga ina le whai o swab sa nisi o le ainga o tamaiti, manisi tamaiti le ainga ia a mesi ape a whai o la fu e maua tinga wha ia na tamaiti ia pe tale fo i la tau ia ta ua tele tulanga lea ina wha mauti noa e le o ieli siama le tono le ainga te minei a tenu siama ni sauma le tamaiti me lea onga po sesi mea Lele, ia nape ona whai atu, o le whala aua lea, o le vai aua lea, o le amoxo. Ia, whai eis, ia amoxo syrup a tamaiti laiti, ia amo tamaiti mātua, e inua le whala au, le whala au le capsule la, mai tasi lin mga le aso. O le tae ao, le taimi e sili na, hala me le tae tau whai ia wawena, whaatino lin mga whala au, ne i te iwa ngalo, wai whai lofe au o le aso. Ia tele na ngalo ai, ia lin mga, e le anga le ngalo langa i le pe mo i le siama, e le ato ai le pe le siama. Mai na tupu ai, ia le tulanga i le to i le siama i le whala au lea, me la nai tāua te le inu ia awana i motu ma wha au pe le sifuru aso. Ina ia mtuata pe le siama, mtuata pe ese. Se vanga nā lai o le whala au le la maksa le te le whaongal temine, vai la au le la maksa. Ai a se vanga nala o allergic tamatiti le whala au penicillin. Wa penicillin le whala au le. Ien tu asuile le whala au ngata o le erythromycin. Ia polo la lava whala au tala whenga iai tu sai ma le swabla na mai ia na whaongala ia. Ai taimi e whaonga le tui mo le taimi le tingal whai. A meisa le tamiti foi ua mai tawina le ato inu manga. Ia po o tupuso o tingal whai ima mawai le siama lea. Ia, ona whautua ina le elfo mai e mātua. Whautua ina le whai o le tui, wā le tui. E tasi le tui, a e kawa atoa le se furu aso. Pe fōringa mela e mānei le tui le, le leo tui le, tasi le tui ma kawa atoa. E mautinoa ia, wā kawa atoa le se furu aso le matuata pe ia le siama. Ia, ona atoa ila ma le inu mia o whala au, wala le fiva ma le tingar whai, pe la le Panadol, e inu whaatasi ma waila, ia awala le tinga, ia po le fiva, e inu fofua tulanga na, wa a whai le tinga tele pele fu ia ma tau whido, a aro whala au tui ia, vai tui ia whai pele sifuru asana, se ia maea. Le mea la lea ua, a whai ne nai le tongofitia ia le siama. Le tapea, ia le vave tapea siama, le ma a tuputupe siama. O le taimina o lae, yesi amatoni a lau amata na wha putu ma whanau mai le tūlanga le mea tau antibodies e whanau mai i pupunga whanātura tino la tu e whawhanga ina mai mea tau antibodies la tau te tōmwhai te pēle siama a whaila e tele e umina ili siama i tōna tino pe tele whale siama ilo inga la tele whale mele kau antibodies mō proteini whapitoa i te tonu o le toto ia ma protein la ia e ina te sele la to alu lesi taimi wale ta pena o siama a wa o attack ia fa aleanga nisi me o le tino a meise la le fatu o le fatu
ia masoonga pona ivi whapea mawhatungao ia manisi vaenga o le tino le pa o le tino pe o vaenga ia ma le whai ai o mea nai tele na ngai e mo proteini ia ta o antibodies ia pe a whai wa tele tonu tino ia ayalana tele ona wa umi na whatanga le siama le ola pe tonu whai me ma tonu tino mea nai whatua ia vave na whai mata pe a awane i tele me o antibodies ia tonu tino mai tau o tele lal tau o le wha uma le tonu tinga ia awane ia matua pe siama awane i tele me o antibodies i tonu tino langa antibodies nga aolo attack vaenga yo tino pe utau o melana ta ole autoimmune disease tu sala wole siama la le mafua a mea ia na o mai te persiama wole mai la na ole siama a o mai fa leanga vaenga yo tino tu sa o mea mo le pupunga fa na turo tino a le o mai to attack i vaenga tino na le ta autoimmune diseases pole disease ia ole tulanga la na wo tu sala le a whapea lola, ua hooro le meta rheumatic fever. Wa rheumatic fever peno taua. Ia, wa umalola te al tingar wha i mauatu. Ai, muli ane pe lua ile toru whaava yasa po lima. Ai, toe fever mai lola tamatiti. Ia mata lona ting aso onga pona hivi. Wa matana fula so onga pona hivi. Le ngata lea, e ono ting amalona fata. Wa lau amata fula ia le fatu ia. I vaenga se se fatua matuina fula ia ma fa leanga me na me sai me o vaults mo feito fo ie wala tasi e fatun tunul ta fel toto tunul le alu toto tunul ole fatu ma nga etua ia la toto ia le ngata fela le e ono va ia ni me ono folding a pata le tino pe mumua pe ta ape sol pe pispisia i vaenga ole tino po o nga vae po me pena ia e va ia foi ni me fa pena e de temilea o le fiva tinga tonga bana ivi i tinga fata ia mai ono va ia foi ni me e patu solo i so ngo pona ivi ia o me o mai mafu mai meni ai ela a faina le mafu le fai ai e fatu tuai mai la le ia e fa le tonu tulanga le fai ai sa foi o fa le tonu mai le mafu fa de mititi ia e mai tawina lo ia e pese a faina le fai pese tulanga pese mai maliu ai le se me fit ai pe sui ai la nga mood mai le time me ta ole korea ole ngasena e mau mafu mai mele ole rheumatic fever so o me na tele na fain tele le nga me na ta wa e fever ai sa fa ta se me tinga so on pona ivi o so mai le so on i vai malima tingal fata ia ma mena i rational i lunga le paultino ia ma muli ani ona fa ina le fai ai ia ma fa solo mai ma ali mai mena le ele mana o mia i le fia vai si ta mai tipe atu po nei me fa pe mele korea le o to o to tonga ia tele na fa ina tele la i le mele wo te rheumatic fever pena utaua o le fatu a pe tele na faina tele leanga a wai leanga ia ona toe umala i ole rheumatic fever a wa minia ma fale tonu wai vai ngol fatu pela al meio o vausino ta wai e mo lau fai to o leaflet leaves fangal fai to e minia ia ma fa penana leanga ile controller fatu ale va piapi io wa va tele ia fa penale ona le tafel toto mta amila toto fat ia ma fa le tonu le ngalu ngal fatu ma fa e ono fa le tonu fo i ma le tisol fatu i taima le fula ile ngal fatu tinga lana wote a ole anga ia ma le controlling tata fatu pe o mena le fatu al me pe tele na matu ia tele le anga mai le mene pe o le rheumatic fever ia fata sela ma so onga pona ivi ia tinga ia e faisi umi o hafaina tulanga le songa pona ivi ia ma o tua tinga ina le tamititi fa pena fa le tonu ma fau ia e se asa tupu ai ia tamiti o al mele fa le tonu tulanga na ile ma fau fa pena ma le pau mena e o se le pau penta tau ia ma le tulanga le ona faina fo mfatungao
no winga e ono vai tele fatunga ama o tulanga e ono fa male toto lele ia mai mai la tumiti rheumatic fever ia e tawhia la mo sina vai taimi mo nai vai aso se itau fa to leti nga ma me taimi a fa nga solo ia suenga masai di linga ina ia sanga fa mautua tili o le streptococcal na amata mai mele mai fa pena no tu e faise swab o fa e to sa ili po ia ni siama streptococcal A o lo tu e ya le ngata na ai tuile toto avisa ki po ia ila meio antibodies wa taimi le o mto atele antibodies o ma formal streptococcal A now mai attack the streptococcal A ale wa tumu ngam nau tonu toto fa pena na fa ina va nga yo tino pe nta ia mafai mai siaki o no o lava le fa ata me o mana siaki le fatu ia me o mai siaki mai si va ngol toto siaki o termina fa mautua tili ia le diagnosis po le tulanga la wo e me le ta o le strep o le acute rheumatic fever le wo ia a failo wa seki ma le tamati ti wa mati nga po tau le sti nga ma wala o to le back to normal ma tole la wole le ala ai le to fo se le ia le anga la wole le fatu le anga la wole ile fatu nga o ia fa pena fo ma so nga pona ivi ia bol ma fo mai e umala to tinga na te o te ai ma tua fa tonu le ma nino le tu langa bwale la alu le fale ai o atu ia tindi to sima ia tindi sima ia ti tua e fa solo la to tui le fai masina te tasi lo ngoinga fa solo i tui e fai tasi le masina ia mo le sis futa sanga po le ato fo lusuta se tanga sanga tamiti ia fa umor fa ngol tui le tasi fai te sanga malama te ndolo mai tau inisi fa sa ini fa na o a fai na tulanga e masina ma fai le tui pensingi la le fa solo ala ia o te community nesesia e fa pena fai e fa tonu leima i loa leile me ia aua nei misi tu ia se vang na o fa tonu e fai GP ia fa tam fai le na o fai pe fa o le ai tele automati o to ia community neses e fai la to tui ia la to ainga o la to fa la le automati le fai la to tui nei a fai fo ini me fa pe o vai no la to nifo e matulea fa aloki nifo ya la ve tonu o fonga e fato fai fo la le si na lato antibiotic time na lunga to le tui e fai la e fo ma ia na fo na ni fo e avela so fo la au tui e inu time na ina ia pui ia e se ono lato sia mai tun se time la ve ile ni fo ma le po le kamel me la fai me la na e mo extra antibiotic na fai time na pa fe la fai e ono fai ni o lo time na po le ala si to fiti fai time na ona fai nel tino alai le angole taimin nei e o lula sia mai tono tot o le ola ngo fia ia vai nga le fatu le uleanga pe le fatu ale tu a mai sai me o vau sia ta e taimia e ono o ia tu sia mai na e sa mo toto ia fa pe nam tu e mai tu e fa le anga fo ma le anga tili ia ma fa le tonu e ale le ngaluenga le fatu ia matamu faila tau sil so fole o to so nga fel wa ima o ime tum moi ni to ya fa ina ngo fieta mai tie o sa mo rheumatic fever ni to le anga tele fo to o fole to so fo se rheumatic fever ma to le anga ti de fatu ma me umana ya wa mfaina to le ve fa alu le tamatiti rheumatic fever per fatu pe a fa ya to ya fa ina pe ma fa ina ya lele oi pela se tu fa singa la le se atala le fa sino tu le tu langa le i le temi eli ti na fa i ating alfa i ale le na fa ting alfa i o fa le swap ma fa pena ona average e fa mata fa la tu e fa la pensini e fa le inu ya tole le fa pena ma le fa le tu fa i ya ma le ya ma siama le no inga ele ya ma se ono o rheumatic fever wale ele o tele ni meio ni antibodies o mo temile le o vaven fai tong fitinga ma ben fai tong fiti te pesi ama i ma uma tu antibodies la sa ye ni nata ma isi ama sa temina ai afa pele tong fitia pe tong fitia ele ato lo nu ngala tele siama
ia mawhapena ona tele loa meo antibodies. Ia mawatu loa e wha leanga tele wha I ma leanga tele atua I loa ma vaenga ese o le fatu o so onga pona aivi o le tulanga le I fatunga ia ma le mawhawhau le no inga ma le whai ai. O vaenga o mai nei e sanga leanga tele la ia pe a whapele ato toa ia tong fitinga. Ia o nai o le sau tau mwhainga nai tau tu whatasil se o tanga o le whaiti ngā lea ma le streptococcal A. Ia ma le ono o atu le meta rheumatic fever lono winga. O nai mea ia e ono e tauna whaamanatu atu ia tau mawhai e whaiti tia le pepesi ma le taatele siamane ala le tū mama ia tū mama uma le ngata I te tino ai whapea fwoi la I o tātou maota malao ia whaamamale lei ma auta whane ia awane iei tele se awanoi ono olo ati siama le I mea olo alalama nofo ai. Ale ngata idea londa lua whapea ia vavena I loa le tingal whai mantua tu lava pe na le tale le tamititi pe tafe na le isu mantua vasiaki pe le fisili e pelo tingal whai ia ma tango I lalo I po tinga vavena I loa ma vave loa na ave esi aili tonga fiti ia vave na fai tonga fiti ia ma whapena ona taofi le siama le streptococcal A ma tinga whai ia awane I o atu I le tele o antibodies e ono a whaina ia ono tu boile mele rheumatic fever fai fo la lawa fai tonga fitinga le mo le whai tinga ia tam fai fa anofo le se potu tasi awole fe alwa ma le fa fa se mask temine ia wani nei tale ma e tu sia mai fa foi na fa nei ni sin fale e o fo ide lo tausia ia tam fai na tau si mutulanga tau le tu mama ale ngate ne o fai o la mask ina ia fa pena awa ni pesi solo sia mai le o se si tu ia tam fai fa ti tel pesi sia mai tu no le fale ia fa fo e nisi e ono a fine ia taimina e te tauwhana ave vai fo mai pele o ia I fwoti siama ia te la tau ia maltulanga na a whape o martoftinga e le matua te a te le tinga pe o e le malosia e te tauana ave to e siaki awa lawana in musua to ave ina ia wha mauti noa le ua leo to isi siama lea ma le ai mase me e ono o to e le rheumatic fever mulmuliane ia o te tonu la laua faisi umino faisi tala ala faisi na malo longa ai sau ni mesa fasili I le tulanga leo ta upen ta noa I le fiafine o le tulanga le fa eatinga e ono avea e ono mafuai I le rheumatic fever ia lele tatu te fila pese faisi malo longa Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whaifa pito I te tonu Vai ima sai pape o se pomo Vela mai loa o le tama Se whaala I titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ese papala ole masangi ai usio kwale masangi sangi se kila vole lo lola acho ole na ona tu fo ya le na si fa fe aku ile mekto luau ulo pelu au pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu po sel si usi unge ike I wa feu ele ayo se masa lo salo le palu se mi lava inga ile kalo o se ki ole mea ato waka angulu fo I male Samoa
fai ka koloko. Wa o toe ole atu ilo utama. Si o atu luku bele o Samoa. Wala ko po mama ma i utanga. Kaila au ale au sai. Toe fa sa no mai ole me amoni. Kamea ai fa Samoa. Se mo atu pa umiki masa sumo fa. Como se talo tao masa Tafia ai. Ise palo sami te tafia ai. Ise palo sami talela va. Ai me ai papalangi na ole mawai ile tino mai. Hey tafia ai. Ise palo sami te tafia ai. Ise palo sami. What a feel if I tally se palo sami sei pa mai lelangi. La fai ka ka be ai. Se calo cao se kile bebe. Sapa mai mangi pe o se me. Ole ka kwa se. O ese mas se vai sa. Ya nga. Ma fa mato o ma sa lo sa. Le pa sa mi le ngai wa o sa. O ai so le lo ma fa. O sa ngai ma le me. Si ai ka ko sa. Tafia ai. Ise palo sami te tafia ai. Ise palo sami talela va. Ai me ai papalangi na ole mawai ile tino mai. Hey tafia ai. Ise palo sami te tafia ai. Ise palo sami. What a feel if I tally se palo sami sei pa mai lelangi. Le wa tu le mai le tātou te mi le wati le nei a fiafi ia lua sefulu ma le tasi minute o na tā leo leiva. Ia whaatasi ma le tautua a le sunga le lifo mai pe o ni iai tātou porkalame. Wa te tala le ma telefoni tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu. Ia pe a whaapea ia o loo iai sinau fesili i le sunga le lifo mai o na wala umele le tātou laina le na doctor o le ata te tala noa i le mai nga leo le fa iti nga wa ne fa fonga le tatu tinu ia mana ia fo ila le wa tantala no e tala no le va nga le mai sa no ia ale to tele le tatu fo le e sa ili fo sa mo pe a fia le fa i le tinga ia le nga ka fo ia ia i si te mi fo le lo atu fa fo le fula le to tono fa ia ma fo ia na tinga e tele lana le o le fo mai ai oi fo sa mo ona se fo tuanga ia dokta i le va nga le Whaftai sau mole, fasilia ia, wa a pau ia tau wha ama nino tuturanga le i mele o le oe ai ia whaifafo sa moa le ai o le whautuanga na maasani a ben tutuli atu le me. E le o ieini vai sa moa wha ama o ni ai e pe si ama le o le streptococcal 8. E le o ieini whasai ninga sa saintisi. Langai atune peni siama. Ale siama le mafua mai le faitinga ma ono o atua i le rheumatic fever. So ole siama le ka streptococcal le tultuli mela na i le faile me mauti noa na Paulo Lavano isili awala ve faile fo ave mo se vai fo mai wai e fa maonia ina ma fai tonga fitinga tonua mo le siama le i lo le fai tua ia ele pe ia siama le la fa pe le na malo se le fa pe ala fa ia fa ngal siama ia ma meo antibodies no uta ua me na fa tu o lava ni tu ma mai na ta to me tinga fa i o ne i fa tamalai o lava ni fa se si me ai ave vai fo mai pe fo fa fa wole ia se appointment i lo fo mai ave e o le sa va no io ave sa o lo i le mele vai tamiti i falmai na la tan tu auto te o tulanga na ia faiti te tulanga le o le tapa i fo ia ia te mi sa nga te mi na ai le poto le we te mi nei te tu na a o le fai le tulanga le tavala ua te le sa no ia lo te solo tu tavala aulia ia fa wala so nga doctor fa mol io ia a te pela le facility po nisi ofia man tu em fan si ba life at the let sau yo ta vala fa mo le ya sau no ta lo ma no sei fua sai lava
Ia, ole whaptai, ole mai lea whaptai lava o wasau ale. Le wa polonga ia o a. Le taimi ne wa fui whasia. Mea uma ia sau no mai ai o wa awhia ile. He whatapata. He ma mea uma whapena. Ole nei lava i tau ma. Le whai mai tātou o le tau a tātou o le lipi. Ia a tonu ai o le tau nā lautele a tau o le lipi, ia. Ia, ha le wo whaalongolongo aku i lau si whongai, lau whamakala mainga. Mea umanga le nga kopu le kopu ia kia o marikaini ngei. Le foila e ngo wala wale mai Afrikanga fia mai mea o fuala au pengilo pa. Ia, a ko ale lua kolu vai aso o kaingu. Ele se suinga. Ia le la wa fia foi fo sa mo ka ke alu iai. Ia ole mea lava e kasi ale ngei lava le wa pe o mea o mo e fa o e fonga mainga. Ia ngale ngei lava makawi vile foi ke sa ngo mea ngei lava ke ngofo ma fofo ma milimili ia lo milimili lo ua. Ia le kai mea ke fa lo ngoko pe au ka usau le pala lo kulo maranganga. Ia lo ua lo nguku ia. O le si mea le upe o fufula mai e ki ngā mai ya e kua walu e whai ai. A wa fufula i mali lalo i ma lalo ka linga nga i au le au vai both side. Me whate ngā i wa kele i ma fuala au au mau ke ingu ai. Ha le mea lava e kasi. Ia lela wa whaalongo aku ia e si le lalo wala koe e ka ke wheilu ai. Ia po lasa fisosoangi po lasa la usika ia koe se mea la e fafonga mai ngei kula wha amole mole. Le lei whaaftaiti mo le whaasoa mai. Ia, ona o len tanu atu o tamaiti me le whaiti ngā. Ia ai le tu ai fulti whaiti ngā tata matu e wai tele siama, e le tasi siama. Me le au te whautua ina o tina mālolo nsai, mālolo whindau. Au te whautua ina e te tau wana e tue wawealu e wailo fō mai. Ina ia tue whaise swap, langa e whai swap ma tui toto e awe siakei. Po le lava le mafuanga nei tu atu wai le te in o tuna wata o le afainga o talinga au ta fane no e nisi me e tele o alu fatasi o te no foi te tawana te va velo vai le fo mai e te fa langa lai mo record me ona ina fo mai e te muli tai ma follow up ai ina ia fa mauti no nele anga i luma wa fai atu at for mai na te bo istu langa te win refer all specialist ia e refer ala e mo mai o le fotoanga la na ia te va velu vai lo for mai fai lo appointment te va velu e vai for mai ina ia fa peona ona fai me tau na fai toto pe fo ani me ona fai e po i fa ata po ani me fai langa e fodinga mai le tasi se me na tupu mai i fa i mata mauta fa ne lo fonga o le lava o wal fasi fo ia e kuilo koko fa mai lai okay ya o fa ko fo lo fa i kulo malanga fa mau ki fa manga ko fa mai ngai okay ya wa ko fa sen fa mai okay al ngai o ke polonga o le lava ka le ma fa ia inga ai so se me ai foi le ole ai me vela o pe me ai pe kapiri fa ma ali stala fa enga e te tawa tutu lo pela walu yai alu pe e tutu li fo mai na ai la ko lo le fo mai na va te vai le fo mai klinika na e fengo fie na langa lai uma records na te tawa ana na follow up le la fa ko ya pe wa la fo mo la ko le foi kan fo mo ki fa banga fa mai o mo ko lo fai va ko le mele ke wa wanga e fo longa ai popo o le me foi ngale like ka vai la pe se fiu fa mai popo ia awale fo longa ko le wai ku lo maranga ai e fo lo le mele le vai melo ke popo nga ia le nge la bo le lo po la ko nga do fa mai o fa manga fa mo koko ale ko amele me te we wa kili ele ai kausia pere tauta na o le simia na langa na fai ma fai fo e ono mele fale tu le fai fo fe le lo e por fo po ala po an mele mix up fa pe mena le le ko fai se fo le ala ko ka mai le ko fai se fo ya ale a se mo wa le fo mai le fo wa le la solo last week ale vola ko ya lu ka ya o il fale mai de lei
Toi halu tai au te vailanga au te vaalonga tuai le o ato toa e ia mea taun fai pe ona fai sfaata me umana se kei e te tawa e ia me loa elva e fo mai me u tauna refe o le falmai o fai ai a folo lo fa o kinga ala e se ala ko foi e oi ia ala walu pe ia e sai mala pangoanga sai malo sai albe e ale lo al sa o emergency fengo fie call ambulance fengo fie na vatua o e va sa ia ale a ko kausia pele nga maka upu a io malo lo sai tina lau telefoni a ma ko e bilia ku so angi ia lele da fanaton le lava ai malo lava fa aftai tona alu pe vai for mai ia le tu el talo la to if so mai le li if so ni fa malo longa a le lava sangwanga ia le le ai lava alo se foi ia le le o na o tu fa fonga ia e uia o le tulanga fa i o tamaiti ai le uma ia tatou ia taimitinga tat fa i ia matale mena i taua na oi vai fo mai langa e yei me fuanga ele vai nga fo mai ia ma fai pese me ma fai na fai la to pose me referring especially si fal mai e vai ai pe mena e wona ino fai ia fa pena fa lai tamaiti lai a wona i nei mapule fai masiaki facility tamaiti atale tale tamaiti facility ai matango e tango il fa i po tinga la nga tele tamaiti tinga ai le atunu le fai mai tinga se lo ngat fai atu ai pete tango foi omi ia lalo le au vai me na fa tafta fa i e puta me ona o mo live no tonight ton o le fula ton fa i se le ta o istinga te mi fa me o tonsil sa langa o whaapatunga o meo o lymph nodes nai tona mo pupuinga whana ature te tonu o whai o mea nai fula i tona lai ta o tonsils ia o fula ta o elola i o mai o tonsillitis ia a tasile sia mai fula e whapena ia vaenga na tino ia e lese mea ilonga fia se ilonga o whaile swap ave e mautinoa wa i pe tinale na for mini pe falling mai ia se swap e fai e lo po inisiama o mafua tinga wa tele amo mai fai se longa fai swap fa tai lo na lo le po la swap le siama lai tono tina pe fon vai me covid e fai le swap tu atu ina e do fo le covid lai tono ina pe o tem covid tawo tele file swap langa e sanga fa mautino le sia male tu le streptococcal A le e ona mo le matifi mai tau mai e le o sia mauma e maua e mulmuliane mauai i le tamatiti i le rheumatic fever o le sia male o le streptococcal A langa e faisi umi le ngoa e fa ingo fia tatou na tau e lava na e fa fia tau le streptococcal A hawale tal tele pela fsili ai le teminei tasine o la ngalunga lo fai nei o tamati uma e positive lako e positive streptococcal A lako fa i po fea e mau mai e latu tamati uma la le stale la le clinical pediatric doctors o la refer ma ya o te lo tamati ina ia o tulia la tau matua e sanga fa amala malama ye le ta ua le menei o le tonga fiti ia a toa le ia awana i o i le meta rheumatic fever o lo tau mafai pe le me ngata male fai le tau i le tau se so tai matua nei me a le me fanga tatile o le sui o le talio telefoni ia po le sui le telefoni po le sui le address pe o mea na tene whangi tai tele le te saili linga o matua nei e whanga tai na tultuloa i le sanga wha amautu ina o le loa le leo matua ia matua manino le ia wha tāua e la tole a toa le leo whanga tōku whininga leanga o le pe o le whailia tele ale le nei o le le ona o le a toa tōku whininga e maua whai ai le a toa ia ona mulmuliane le maua tele lola i mea na antibodies ia mwha pena na whaina i tamatiti
se o mela na le fautu nai ia fai ia ato to le tong tingo to miti o le si me tona fa i ta fai ta matu e le na fa ton le to miti e fai ale matolia e te tawana fai le lanja to miti fa ton awole tango fu le me ai le si po le fanguinu a me se te me talonga le anga tasile te me te le pepese te le meo si ama i tonu fa i ma fonga o le mea leo mea ai mea inu fetu fa ai e tamiti ia ele ano ale tamiti ti mea na ai tau tua umale fangu le si inuai ma fetu fa ai ava pena alae fe pasia e fa ua ma mea na ala isi ama ia mfa pena na fa ingo fe no inga la e taunu fa utua tamiti awore tango fua ile i mea inu mea ai le tamiti fai ala mea ai mea inu la iai si le pe atalu e su ese si mea te tinu po ilo lo tango inu ia mea lo tango inu lo alo e te aisis fai haonga me se mea mamai lo tango inu mea me ista meti i te wai a fai nai wai tau fo nsi fia le e ini vai mama o i me ia fai haonga e ono fa nga inu ai walavan i tango e inu le fango vai le sta metiti ia mai fautu ele foi lau ta ale au ai tamaiti ta alo ia tom fai awan i tango fole le si le fango le ato vai ne le ngua fango ngua tamai ta alo matua e pe le paile le fango vai i le nguta tamatiti ia le wele si afsiri le si ia sa no malo sei fu ia sei fu ia se mane sa no ia fa mole no walu le vai sole avelo kinga wo fulu ai va ku ia wala kia le va ve avi ai nga mai la le fola au o ke fa fikai le fo ma ile ka o mai ke o le nga le fola au e side effect le fola au ya wal ke le fo ma ele ka o mai nga ka ai mai ya ia nga walola ia le amai avelo kinga e kele lau ke e moea nga le moea ai le ai wale mangon se me ai ma fua mai fua la au le wa le nga ave le fo mai o le side effect nga le fua la au o le moe fa solo a ko e le fia ai e al so o le toile e la male se me nga o ke e le kala fo mai fa mai e ngalo ye nga ia mea e ngalo ai mea e ngalo ai fo ingale ia kala ia fa ia kuma mo ko ngalo ai o inga wo fa makala me fo ma e ka mel nga o lo ai so le kioa so le ba kulo ka mama lo kinga wale le uru ai mai wale anga onga o fo ala au le ai le o ka ua ma inga po le ha le winga ua ngalo fo ila ia wala me ma sang e mai lo le fo ala au ka su e po le ale side effect al fo ala au le o ke le su e nga ka sa o ke fa fe kai le fo mai nga ia ka sa o mai le me kupu pe a ingu fo ala au le wala o silila mai al fo ala au le o le me ale o ti nga e ngalo ele mo kwale manga kuwa se si male le al fa solo a ko ngale o pe wala ngale e ingu wala la o silinga le pa taiti na mal fa so i so se fo ala au e yonga side effects fai ele anga tele e tele ana fa au e tele ana fa pa fai le o fa tele pa fa pe na sina fa fau ia ai fa tonga tulanga na lo inga e te tawan to e suile fala au i se fala au waile fa pe tasir fala au pe ele siama o le an mele fa nga e ia fala au na sui ai ina ia awane ia mor fala au sa ele tele inside effects ile mai lana winga la e taunda to e fo e vai fo mai na mai fa fala ina ia awan i fa awa winner fala la me se me sui ai e fala au sui ai e tawela na to e fa fo i ma tau ma mena fo mai ina i lo fo mai to tu na i lo ele fala au tu ne tal fe ngai na mai mo mai e oi ale me la o ke le ave e lo kinga o so kia
langa fo lo ke lo ele so wi o lo ki nga la le langa memory mo ko ale le memory lo makua ai ngo kong ki ai o ngo ke lo nga ave mo lo ki nga ai o le sia so ka wa ester ka kala mai lo ki nga ka o ngo lo ai lo o le fala au le ale ko e mai le ala ko e mai o kang ro ki ai sa o ai o fala au la nga prescribe mai le fo mai ele ai ma se me wa over ele o ke ai le kale o lo ki nga wa ki le nga kale wa ki le ai fo nga ese o le mela le ko ya wa ya e ke fo fa te se o se angel nga o le ku al fa malo lo nga fa kai fo mai mo o ki fa kai le fo mai la nga ye le me nga le nga fa le fo mai ma le fo mai e o le fo mai mo e ma mai fa kai fo mai ai le se me le ma fa ye le tu ola wa kala le ai le work fala awinga mai lo kinga wa ki le nga kali o kai le se file mule o male pole kali ale fa ya le malo ioi ele ai se alo ese mele o le talo tato mata te fa longa uma le tu mo le fa malo longa ai ia mai ia vanoa ile nga ile le vai fo mai o nala mai tau te le tu inua se fala au siutina e te tau wanto pe vai fo mai ile e te fai sa o ai o le fala au fole na mai mo le se ele o ise nga ele o ise ele o work le fala au pe ise si me ono sui ai pe o mena e te tau wanto ave tu se akisila matua manu nai mo le vanu e on check ia ko o manga fai ai o manga fai ai ele work le kala fai mai ele ai se vai o le kale ele ai se vai o kala nga ia lelei ale ai sui fo mai le vai ai fengo fiena sui pe alu pe ave sa o le mai o twenga me ave mai pena from isili le ave ambulance e fengo fiena va to fengo fiena vai le la tu umi fa tali o sa o yo lo kali nga sui fo mai langa anga le sui lo fo mai ele uma foi lo fa fika visa ye o le kale po sa o lo kat pasta ya lele na se fautuanga tu ele fa pe suise si tu ai sa ili ile tanga ile fo mai mele fo mai wai a tonu fo ile nga ali sime ala nga ali sime ai le se fa pe la tau fa le nga ile si fo mai nei lai mo le no ai tau fa le nga ai sa o le lo sunga la nga le ngo lo le sa o lo kala ai lava ia wele fa taile fa so mai ai tau tu na ia tau si pele le vata pui ia malenga telea ia ai awane ita tu ai me tau na fai mor soi fo maloloina le ana o le wa fa ai umatu wa tarta tau time ia o te tonu o le a fa muta mai i tatu maftanga ne fiafi fa tai fa so mai fa tai te tonu talo sia o maua mai le nganga o le tatu afiafi o le tau fai ta ofi le fa iti nga ma le tale me ye ta ofi le siama le afa fole le fa iti nga ia awane i ave me e ono o le rheumatic fever le afa ina tele fatu ma se le fatu wa ia ma tau le na fatu ile anga i fo ile ma ile fai ai ile anga i fo ma mai si vaenga na so ngo pona ivi ia fa pe ma fatunga ma ia mal pa o le tino le ta o le rheumatic fever o le so tanga na o le fa itinga ia mal rheumatic fever e wi ana ese ia fa mai nei o le si fa mai o le siama o le fa o le ka le autoimmune disease la wa me tau antibodies la na mafuai ai o le fa tai tele lava le fa so me fa tai foi le fa no to time ai fa ma lo te fa o se ngana o sala i tu sai fo me tato fa so ne fiafi la nga e fenga tafu ina tu na ia tu sai me tato ngana ne ia wone a fa ina se loto se ma fa ai ta tono o fai pen me fa fengo fina mala mai tato u mai me tal no ai a o le fa tai tele a mo tato te ne fa tai fo le sunga sau le so mai i tato fa so ne fiafi ia a mesel controlling a mal tato me jole ne fiafi ia fo i pervi inga le tua i mo nei me le uma ai mo fo se malo longa le mo le fiafi i le pa ia mal malu fai tato ma futa ne fiafi
Ia, whaaftai lava, i ele tua.
i se whaato anga tili lava ma o toto ina i se whaatula mana o ma o lo'u nei loto ia o ngā i aso a sau ua tino mai nei a o ngā luenga uma ai o te leilo so na tau ma o ia we loloma a nei a whaatafuna la aue o le whaato anga whepula fi mai a wela une whatu te ea oi ai sa o tuto ina manoa a maoni ina ia kua mai Sautu alasi me umai lewa ai o ai o se la nona e faia ina mua i le na muni mai a o se tau tai poto se i o na fuatia le tai o le papaku malo na lo loto o ia we o te nina e na tia i lo toto la aue o le whaato anga whepula fi mai a welo une whatu ve ea oi ai sa o toto ina manoa a maoni ina ia kua mai la aue o le whaato anga whepula fi mai a welo une whatu ve ea oi ai sa o toto ina manoa a maoni ina ia kua mai Tatina peoni o fia tutupu a whae a ina si o
Alo ya oe nei o fipe a pulu mena Awelo tofi e tua e ama tua matatu Me pua ma o sarona o koe o le puna le panoia I leo leo e o Samoa Pei pei a o le nai noa na o tau tau mai
Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Fa'auta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata fo'i o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tō mātua, whapea au auna e tua, ai rono mātou le whanau soifua.
Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le fana witi o tuipui pui le COVID fluiva mo I lato es fluon tau sanga malunga atu fa pia ma tuipui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Leo wa tula mai le tatu te mile wanti le ne vanga la fia fi luas furma le 5 minute wa te aile itu la Eva. Ja, ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo, ma le tātou pulu klame whanga solo o le neia fiafia ma ua whamatafia tuai ma le tautua ia le sunga le lifo mai Dr. Isaiah Tawalpini ia manisio tātou pulu klame whaatulangaina o le nei vaenga le fiafi o lauso I fua ma loloina o lo iau lava a au sa o le lile vaenga le na o lauso I fua ma loloina o lo iau lava a au ia e te fika nga ia I fu ilele le tūlanga ia peo na tātua nga iai ia matūlanga peo na iai ia le soifua mano loina ia ma le tātou por kalamera ni ia fiafi mo meo le wha iti nga pei e mātele le tala noa ma le wha manatua le sunga le fo mai I le me ta o le wha iti nga ia o pawale melo ke lua masasango wha longa I kangaka pe aki nga wha ifa meo le lipi ia ngau ko malama I le uwinga o le wha mai ma le ngase o le lipi pe ati ngā lo wha I foi si te mi te ala I foi le tai au I te wha longa aku mo kua I maku kuro wha I vane le wha fonga le tātou te lu ia te au lai e iei te mi e tā ua I te le mao ngā I ele fufo wha Samoa ia matulanga pi o nei ai ia le wha upenga ina e lea tuo nei taula sea ia meiso nei fo mai Samoa fo I fo Samoa e manuia fo I tātou I lesi teimi ia wane ngalo ia te oe wha pēe ti ngalo wha I e te tau na mua ona e alo e vaaile fo mai o lea lei tu langa ele mafuanga lei ona ti ngalo wha I le lopo ua fula ia le lopo ua kae vane le whaafonga le atunu umo meo le ova meo le aipia e si kemi ke whaalonga kuipi ua ki ngā le si ku ia meo le ova meo le aikapaa matulanga whapena ia e iei la tonga fitinga whaafo mai e te tau na whaikero e aru fo mai so se vaenga o lo tino i mo meo cameras a fo mai whaonga ioe ia ine te ila ua ti ngalo wha I malo lei loa la ua makua I ke le se fula la ua iei e waku ele fo mai Samoa ia lomi fo mai Samoa ia pe lomi wha pea pe ngenge fu ilia ia mai ei nei tonga fiti fo ia wha Samoa e whai e taula sea mai la tau e lofa fo Samoa o wala le loke le fo mai Samoa le ro wha I ro wha I ngā wafula ia e unga ke wafa le tonu ai moe a le tāua la o le wha manatu sunga le fo mai ki ngā lo wha I arusa oi le fo mai ia mai le fo mai o nei lo la I o le si stepu e te anga iai maku le fo mai wha pe me le fo mai mo ovalo ai mero lolo wa mafu ai unga wha le konguru wha I ia laku le fo mai wha pe fo mai wo ova mo mo ringu me maruru ia e alai unga wha le konguru wha I ia laku oi le sia sofa me le fo mai ia wo ovalo lo ai me sumarie I wa mafu ai unga wha le konguru wha I laku le skei me fo mai ia wo ova mo le ai me onga ia laku le skei me fo mai kau fai keke mo le ai me leanga o mea ngā la iunga whane kongo ko whai e ei la ko whikinga me fo mai e mai fuala au ia pe mai sau vai ingu ia pe fo mai e whai sau tui io nei vaenga le nai va veonga kiwa alo winga la utala e te taua ne anu mo vai fo mai
Ia la kula la se kia lo fa I pa wa o yo overlo wingu me onga. Ia ngaro la ile se fo mai Samoa. Kia ko fo Samoa. Ia fo le nga tatu fo Samoa. Isi kai ai lo ke miuma. Ia ma. Ia ale le ia fo ale lo ke nga fo Samoa lo fa I la eva ve manguia. Ai a lo ke re fo mai Samoa ngaro fa I fa ron kuwa ki kinga nga fa le fo mai Samoa so se mko le nga ke le lo ke wa ki nga fu lo fa I lo me nga ya silly amatawa no walu mo vai le fo mai yo le le ya le vai mo fo mai yo nga I lo re o le sime e ka nga ya nga ya ma se ka fi mo ai me nga ma le nga fa I
tama le la le taua la mai I say e usu atu fa yo se sua vai Aulo ta oto ma e tilo iai E ewa e se e ti solo Ai na e alu atu lea e se ainga O fai se lotu ai fai esa tau saminga Wa e mo le manaba na o si toia ina Le la le ua mate la ina Foi mesa falinga Masa fili-filinga E moni e alava ita E te talanoa E te leiloa Mana tole tawalanga no E te fia o au Wa e whama walunga Le poto wa e mawa Le ai maso wha au tau Taua a mea Oi ma filio le whai te au O whai ma whaia o ngā wami O ngā le tatau Ma pule o le au moe Ma lofie ka upoe Ai ino sia ai lava o Ai mai sa palinga Ma sa fili-filinga E moni e alava ita E te talanoa E te leiloa Mana tole tawalanga no O le vavea o Anu o le mao ua vava o O lo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiwo lo tina i lo upa aso pohoa O lo fia vi ia Ma lo fia i loa Ai ina sia ai lo uingoa Masa falinga, masa fili-filinga E moni e alava ita E te talanoa, e te leiloa Mana tole tawalanga no Atu saina Ise apa hela pi O se pisu pasili O se masike ke mai piti O sina sapasui O li tamato maniti Afai lava uatonu E uatonu lo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua E tele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Sauia la ia malolo to tele Fia mai mai atatate Se yo pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea
Manongi sasala watosina ilalo langi Awa ete anuile matamatangi Awa eto pipisi umama elela Nai whaafifianga o le nei a fiafi ia e te walunga toi le tātou poloklame. Manuia malolonga le nei pōti resa ene, Tupi Collins, whaaftaile whaatasi mai, Christina Tanuasa, ia Matalena Vito Mikaele, Amete, Papali Isina Lims, Papali I Tano Fatu, ia manuia foi malolonga le nei a fiafi ia Papali Isina, le mafuta mailungo le tātou YouTube channel, ia male tātou poloklame pei ona iai. Ia o le tātou polokalame lena Andrew Loiva whaaftaile whaatasi mai ma lola warsoi fumaruia ia te utau ia ma le tātou mawhitanga a fwoi se whamatalanga ua le tau te mali I tau ina I whalo le tua lo whingalo ia whaamangalo mai le tau auna whila I tātou le aso whareile I le alofa mleanga le leio le tua manuia malolonga le neipo a meisi le alu alau suai o le tātou tinu I whiau mangaruenga le aso a tai au ia iranga le leio le tua pui ia mahalavia I tātou uma tinanga wang manuia foi malolonga le neipo weta sister ia alofa atu manuia malolonga le nei afiafi whaaftaile whaatasi mau tātou wherai las whareile le alofa maranga leio le tua whaasoi foi au
la la la, la 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 la, la 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 la. La